Kastala ti biyag! Ket ita, adto iti pakasaritaan, adaw iti pagsasao, ako na. Liklikam ti kinalaing mo asumao, tapno saan naka nga adaywan, dagiti gagayem mo. Tampok dito'y programa tayo, Kastala ti biyag! Dahita ti pudno, Sayda. Nabayagan nga gusto akin ka. Ngam italang ana iturid ko ngayon pudno. Jakin pagarup nga dagayang panagustom kanyak, Ador. Adda ka di mat panagustong kanyak, Sayda. Panunutag pa yan na sayat, dayta na ibagam, Ador. Alangan matasong batan kan adagos. Urayak nga ruti sungbat mo iti naibagakin ka. Namnamaak mat ama kauray ka, Ador. Adang amin dagiti lalaki asan ama kauray. Di ka madanagan. Makaurayak. Si kamot gayam day taador. Anyo tigatangam? Gumata ka man iti kape kan tinapay. Mabit lang ha. Adto iti kape kan tinapay. Ato'y matibayad ko. Agyaman nak. Puto! Gumatang kayo iti puto! Nilunan samad de taglaklako iti puto. Wan, iso day ta. Mabit lang man tapayapayak man tagumatangak. Adala nga rodon tinapay a ginatang mo. Gumatang ka man iti puto. Gumatangak matitilako na Takaasimot nga agi sur-sur-sur. Maasi ka, wano korsonadam. San mat siguro adakas. No adag kursunada kiniluna. Tabalasang mat. Ay, no kasta, may sakamot nga rod ka dagiti ag korsonada kaniluna. Awan na ibagak akasta, Clara. Sige, panawan ka pa'y. Tasabtak man laangan ni Luna. Gumatangak man iti balor 50 pesos a puto. Mabit lang, Manong. Kargaak ka di itinyog. Wen, kargaam. Mabit lang nga ron, adto yan tigat gatangam, Manong. Ato'y matibayad ko. Agyamanak, Manong, O sige, ituloy ko man ang ti agisursor. Tagananat ka ading Wan, Manong, kat agyamanak. Puto! Talaga nagagat ni Luna. Gumatang kayo iti puto! Amok nga do ti agar-aram kan kwane. Naimas tayo na ako ka puto. Kaslawan plano na makiayan-ayat. Gapo siguro iti kinarigat ti biyag. Ada ka mat sayda. Anya tigatangam? Gumatangak man iti sabon taglabaak. Anya nga day tayo gamo nakasupot. Ay, puto. Ginatang ko man kaniluna. Nasabat ko ngamin nga gisur-sur-sur. Gimatang akon atay supay mo dyan malakwan na. Kasta. Amom, ado ti ag gusto ko ni Luna. Gapo iti kinagagat na. Amok day ta, Clara. Gansan lang ang nagagat ni Luna. Napintas pa'y. Naggapo dito istor ko ni Ador itay. Nakagatang lang nga rodon iti tinapay. Idi nakita na ni Luna. Gimatang manan iti puto. At dalakit di pa naggusto na ka ni Luna. Anya? Sigurado ka kadi iti day ta nga ibagbagam? Katwan, awan ka no ti dakas na nagkursonada ka ni Luna. Tabalasang mat ni Luna. Anya? Apayak kalat alimmi day tarupam. Ay, awan. Nalagip ko lang jilot-lutwak. Ama ka nung naksutan. Sige, mapana. Ay, agoray ka, jigat gatangam ngay. Ang subliak to langan din bigat. Ay, naglokon. Tsak to, matlinakwa na dagos. Inunakmutan tinagistorya. Manita lakom nga ara, Clara. Amumuten, jay brand ko, anya. Aginom kayo manan. Kapilitan na. Kanayon samot, ada kayo ti agpainom. Ay, kat kapilitan. Tasyak lang mo ti adda sideline na kada kami ngagbabarkada. Uray pay, rumbang laang kumamot ang da i-share dagiti kainuman nyo. Kasano, kat alaan mo't amin nagiti asawa dati sweldo da. Iso nga awan maramidan da. Apay nga nagpainom kayo pay laang. Da kayo latan ti aginom, tap na basbas ti gastos yo. Saan nga enjoy na awan kadwak nga ginom? Kan tiras rason ko kanibakit.
siyak ti makiinom. Saan na nga mo ngamin nga the sideline ko. Kasta? Uy, ti amo na kat itid ko amin kan kuwana ti sweldo. Sandra, nuktaman to rin daw. Mabit lang! Ay, nabartok ka manun. Paunaganak pa yung mataba kayo. Sige, umunag ka. Nangan kan. Sana pa eh. Mabit lang. Tamang isagana akiti ka nam. Kaya manak ba kayo? Ay, no apay ngamin akasapulang pay laang taginom. No naturog ka, dinasaysaya at pay. Pangyaw-awan ni ti banog, ti panagin inom ko, bakit? Kalagi din, yalaan ako ni ti kanak na mabisina ka. Nay, si kamot gayam day tamari Sandra. Gumatang ka? Gumatangak iti sardinas. Sardinas, ti sidaan nyo? Anya nga iti dakas na, ti agsida iti sardinas, mare. Imbag pay kit di at ada masidami. Ti daduma di takat problema dati si daunda. Sa bagay mo't kit di Pagyamyamanak nga rod iti Diyos. Taoray makuna ang mamartag ti asawak. Kat itid namot amin asweldo na kanyak. Ti daduma di tangay, masapul asurot-surutin dati asawa da. Tapno laang maala dati buo asweldo na. Sigurado ka nga ititad nila kay mo ti amin asweldo na kan ka? Wan, amok no mano ti mauawat nila kay ko asweldo na, mare. Amom ka di atunggal Sabado kat gumatang iti arak dito istor ko? At the sideline na asaan mo nga amo? Iso ti agpapainom ka dagiti barkada na. Anya? Agpaiso ka di day nga ibagbagam, mare? Ay sus, agpay sumare. Iso a mismo tinang ibaga kanya. Kasta gaya ma. Kumusta nga iti dardarirag ko ken ka panagayat ko, sayda. At nakadimot lang namnamak. Anya? Nagpuskul matan ti ropam nga umay manen agaram? Pasensya ka na. Italang manen anak ka umayak, tabisyak iti trabaho. Italang nga nagbakasyon kami. Ulbod, amok nga da sa bali a kursunadam. Iso siguro tinapan mo inaram. Ngam nabastad ka, iso nga agsubli ka manen nga agaram kanyak. Anya matanda itang ibagbagam. Apay mata nakastati at iti panunot mo. Saan ka nga aglibak? Imbaga ni Clara kanyak a kursunadam ni Luna. Ni, awan mo ti malagip ko nga imbagak a kursonadak ni Luna. Maasyak lang ken kwa na. Iso agim matak idi itila ko na aputo. Awan mo ti imbagak a kursonadak. Agpaiso ka di day nga ibagbagam? No di ka mamati, ingkagdamag kin ni Luna no nagarimak ken kwa na. Apay nga rudakas jay timbaga ni Clara kanyak. Jak man mo iti dayja babae. Nalaing mat gayam asumao. Pasensya ka lang kuman iti day ito adamagak Kayat ko lang amalawlawagan ti panunot ko. Anya day ta, manang. Nagaram ka di kan ka ni Ador? Saan mat anagar-aram kanyak? Apay ka di, manang sayda. Apay nga rudakas jay tinaybagan ni Clara kanyak. May sa kano ni Ador nga agkursonada ken ka. Idinto nagaram kanyak ni Ador. Ay, amangan no sa bali lang tinagawatan ni Manang Clara. Agsasaumot gayam day jay ababay asaan na nga mo ti sasawin na. No agpaysuwin no saan. Liklikam nga minti mapan makichismis kan kwa na, manang. Awan maala ti kinachismosa. Anya, nakasarita mo ni Luna? Uy, Anya timbaga na. saan ka kano nagaram kan kwa na? Di kan tumat ngamin mamati kanyak. Pasensya kan no nagatapak iti madikan ka. Okay laeng. Tinapatag, nalawlawagan ti amin. Sa anak to na basta mamati iti sa ulaang. Adaywam kit di dayja Clara. Man na nao dayja babae. Sige, no isuti ko nam. Kat, kasano nga eh. Kaano nakadiasong batan? At nakadimat lang panagayat mo kanyak. Uwanan, aklo na kon.
Adamat panagayat ko kan ka. Agyaman ak sayda. Agyaman ak iti panangaklon mo kanyak. Apay aday ito laang ti iringit mo. Itad mo amin. Pati di sweldo iti sideline mo. Sideline nga. Ay, saan kan nga gulbod? Itad mo kanyak di sweldo iti sideline mo. Awan amok iti bagbagam. Impod no kanyak ni Clara akanayon ka amapan gumatang iti arak iti store na. Sika ti agpapainom. Tada sideline mo kano. Alam nga rin amin na sweldo kon, pati sideline ko, alam pa na. Para kanyak mutun aray jay. Agkurkurang lang arodan ti sweldom. Sa ita, sika pa'y ti agpainom. Iso nga rod nga sideline na, tap na damot para kanyak. Ita, alaam manay. Itad mo, wano? Saan ko nga ito? Para kanyak mutun aray jay. Kukam la amin na. Anya. Umay ka manan gumatang iti arak, Arthur? Gumatang itaarak tarupam. Apay mo to nakasla makapungpungtot ka. Talaga ang makapungpung tutak. Taapa yan. Apay ngimbagam ka ni bakit ko ti sikritaw. Ay, pasensya ka na. Nailawan ko mo ton tinangibaga. Sa lawasaw ka. Gapo iti day tangin naramid mo. Ang mga nuday tanti pagsinaan mi ka ni bakit ko. Anya, apay mo't nga iso ti pagsinaan nyo. Ipilit na nga alang ti sweldok iti sideline ko. Saan ko mat nga itad Nauray iso ti pangisinaan na kanyak. Matlagayam. Ala, gumatang ka nga rodon iti arak. Saan mo matgayam nga intad ti sweldom? Ti kunam gumatangak paikin ka. Mananau ka. Saan akto na gumatangkin ka? Ha? Rumbeng lang nga daywan nagitikaskin ka aman nanao. Labid. Awan pa'y mailimod mo. Imbes na natal na ti panunod ko, ita saanan? Gapo day takin ka. Anya? Iso nga awanan ti malakom nga arak. Nakitak mo ta nagkuyog da ador kan sayda. Naka-holding hands da pa'y. Anya ti kaya ta sawon da dyan nakitak. Ada relasyon da? Isumot lang nga saan nga nagpakpakita kanyak ni Sayda. Tadamot gayam palimod na. Amangan ket dinudwada kan Luna kaayan ayat ni Ador. Madlaw ko idikat nga gusto ni Ador kan ni Luna. Ay, aguray ka man, tamapan ko kasaon ni Luna. Apay anak ka umay ka man ng Clara. Busy ak ita. Awan panawan ko ang makichismis. Ay na, saan at chismis ti umay ko ibaga? No di kat pudpud no daytoy. Ang mga numakla at kay ti ibagak. Anya nga min day ta aya. Sige, darasam nga ibaga kat mapanak pa'y agla ko iti puto. Amom, nakitak da sayda kan Ador ang naka-holding hands. Anya ko maita. Natural lang nga holding hands da taagayan ayat dakat nga rod. Ha? Kunakman no si katikursonada ni Ador. Iso nga imbagam ka ni Manang Sayda? Amom ka di ani Manang Sayda ti arman ni Ador? Kasta aya? Ay, jak amo day ta. Ay na, Manang Clara. Inton maminsan, saan ka nga agsasaw iti saan mo nga ammo, wano saan mo asigurado. Bawasam ti kinalaing mo asumao. Iso ka di asaanon ngam umay ni Sayda iji istor ko. Gaputa na sakit tinakam na kanyak. Saan mo't siguro ang nasakit tinakam na kan ka? Ang adaywan na kan, gapo iti kinalaing mo asumao. Laglagi pam da iti apagsasao, Manang Clara. Liklikam ti kinalaing mo asumao, tapno saan na ka nga adaywan, dagiti gagayam mo. Anya? Ay, mawanan ti umay gumatang dito istor ko ang gagayam ko. Ubing laangan ti umay gumatgatang. Kumatangak man iti lollipop, auntie. Mabit lang. Ay, talagang aday wanda kung gapo iti kinalaing ko asumaoy. No, apay mo't nga minakastoy da ito ang iwat Tsak malaplap dan. Ikarkarigatak ti agpaliw. Gapo tadyak kayat aday iti kinalaing ko asumao. Ti pangaday wanda kanyak.
Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaa daw iti pagsasao ako na. Liklikam ti kinalaing mo asumao. Tapno saan na ka nga adaywan dagiti gagayem mo. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibiyag. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Ken iti met direksyon ni Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Kas talatibiyag. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.